Pemirsa, ring tengahing penglimbak dulang fiber nanging kewentenan dulang sane melakar saking taru inucap kantun kedautin krama. Indike inucap ngawinang sawetara pengrajin dulang kayu ring Banjar Kedui Desa Tembuku Bangli kantun Sideng Limbak. Sile tunggil nyane oleh nengarau sane sampun dawak selai warsane lintang, kantos mangkin kantun ngarianin dulang kayu ring paumahan dane, kesarengin adiri karyawan ngembasang makudang-kudang ukuran kerajinan dulang. Pinih alit wenten 15 cm, wenten talar ukuran 1 cm. Rau wantah meroduksi dulang setengah jadi, nenten kantos finishing, santukan kapiambang modal. Dulang sani kekaryanin inucap selami puniki katumbas oleh pengrajin saking banyak Tegalasah untuk selantur nyani kapuputang tur ke adol. Dani mausang pengersan krama ring dulang setengah kantun deg-deg. Duaning ring pasaran rau mangkin akeh ngelimbak produk dulang fiber untuk makudang-kudang bentuk mewah variasi. Pinih alit dulang ipun mepengarge 5 tali rupiah abuah, rali sani pinih ageng mepengarge kali dase tali rupiah abuah. Kawohin ring Banjar Kedui wenten malih 5 diri sani ngarianin dulang kayu. Wilangan pengrajin sayan kirang sangkaling sani mangkin sampun mewah ngeruruh lakaran taru anggen ngarianin dulang inggih punika sor albesia utawi belalu. Dayus Wasrina Bali Pos Nguningayang.